What up, everybody? You know what it is, for Pramanga, Mr. O. Hey, Aubreaction. Yeah, man, we are back again. And the car, it's Tomanga, Tomanga. That's what 1,000 got the go, doesn't it? Toman again, got to me pass. Got to me pass. Imagine got to my pass. This Toma interview got to my Toma. I think last year. Got to Manga Adolf. Namusi, got Toma. Metro Cmg after a break. You don't have to go there. What do you mean? The sharp. And then the sharp also has a head that go down. Summer. Cooling over. And the Side is a mango. Dramaroni, hello, the Shandangi. I mean, I was okay. Don't go when I interview now. Okay, that's not I like to have my shika. If you, in a post not a pigeon. Mashika trash. It's trash, man. But I go post again because I can't do. I think they were actually young. Okay, Razuna. No, you okay. So we're gonna that interview is work, man. And Mashika, man. Okay. I don't answer phone with the interview. What do you tell me? No, don't punch the phone. Not for my lower berry. I don't know land, that's a whole lama. Jamana and okay, man. After me up, I'm going to tell me about the matomoni because the interview is going to so let's start from the beginning. Can I go to matomoni? Okay, that's my time. That what comes to but let's start from the beginning. Utomaka Metro Cmg, right? That was a much Metro Jamba mean that I was on the most of the Chiporo. Chiporo, I mean, that's why Chiporo, I mean, so after make a Metro Cmg, you go to Bagali guys out there. I the Venda Zito, man. It was composers to TV. Ah, Metro and Metro. Come on, look at guy. Do you wrong one for no scared later? Okay, have grade 8. Yeah, I think none of the number keep only one under for Namemuruanga, so la shop, Metro shop. Oh, yeah, so. Allowed to knowledge the house casual. So now narrow dragon it so Nandom really keep earlier. So now when we quati suffer, the chick quati enter metro, it go come keep earlier. So yeah, Ambalasso, just nickname. Yeah. I would mean. Ndichiko vaya ne vandirana ndichikuita zvo rapper zvezvi ndascore ndiko rapper ndaita ndichirapper zvisam chimwe chipinga so ndapanga imwe line yori mini ari kuita something color damper this one so I mean ndakuri color damper so Vlogs to Brianga Yambudi, G.I. color damper, Yambudita, utility color damper, Raitasi are color damper. So, Ranamba, Gorra group Yana color damper music group. So, the Chibo rap and go Panda, never land Chibo rap and the color damper in the sea. So, that one of my jitters go to more. Upanga one that decide dorme or color them place if anga such fun kazi na langa so Metro Cmg in our same Gemini color temper music group. Yeah, how just go far and then there was ngamanda bembe Venda ne tole bembe Venda one rap but she alo about the king of rap but then in a tisa don't defeat the god. Why this someone like the king mama zwa the godo ndasingoto asine vonda to nangori ndiwe ko divisa the god acho to bona dzifene dzo midzoita dziko mwalo re the god ndi mudzimu loud ndi mudzimu rap ndana mandavana zvo to vori ndo zvijiya zvikadiva zvituku ndana mandazvisa ka track
fene dzanga zwine nda zwi wana ndi zwori zwine nda ḓivhidza zwone dzi pick up. Yeah, first dzi number dza mbidzo arali ndi khori mbidza dza hone ndi zwezwo arali ndi khori vho maphiri vha khou ḓo mbidza zwezwo nga mini fhedzi. Yeah, so ndi tshi amba nga the god kha dzi nyimbo vha namba the god ala namba laswa na nṋe nda pfa ḽi khou dzula maza king of Venda zwa zwino vha ṱoni ṱhono ri ndi ḓo ḓilela mini king nyana nga ngei nda songo bva ndo zwi takalela zwa king. Okay. So ndi tshi thoma nḓivha ne I think ndo vha ni ka mulambo media right ya Killer G if ya Killer G na dzhena ni ka mulambo media right ndi tshi dzhena kha mulambo zwavhuḓi vhuḓi ana u competition nyana so wetwa nga hanefha mashavu uri arali ṱhamusi na muthu ano ḓo wina korepa lero a wina khou wana record ya mulambo. So heiḽa competition yo ri khou itiwa a wana ma-out anga vho bronze mini korepa nṋe nda vhori ndo lengo u swika havhaḽa vhana vha vha khou repa a wina bronze la competition. Tshi wina bronze maḓuvha ano khou tevhela so a vhona out no vp ya vha i khou thetshelesa bronze tie kha mulambo ya vha i khou thetshelesa bronze. Okay, bronze kha nyimbo dzoṱhe dzine ya vha i khou thetshelesa hu na metro mara yone ya vha interested kha metro ndi nyauti so ya vhusa vharathu vayo vha ri handi metro u bva bodo. So namba zo ṱangana ya driver meke yayo ya dada so kha mulambo vele muno wa mulambo a sa khou nṱoḓa a khou ḓi ṱoḓela bronze nṋe a tshi ri ndi hardcore nga maanḓa. So mara heiḽa out ya mpanga still ya ri nṋe ndi ḓo mu manager dama u ḓo vha under nṋe ndi ḓo focusa kha nṋe so vele ya focus ndi yone yo mpikaho. But then a ngo vha na beef between ini na oyo muṋe wa mulambo ni ṱangana zwezwo a ngo ni sumbedzisa uri hei ni nyaga da nda tshi to zwi pfa mara ni thini ya kona u vhona energy ya muthu uri I to fuck anani bana ini ika iṅwe side mara sa muthu muhulwane ti wanga zwi sumbedza u tea u tamba tshilanga nḓila tshilanga so ari tshile ye phanḓa so heiḽa out ya focusa khan that's why nandi kha mulambo mara sikho ndi zo kha mulambo mara nanzo kha mulambo ndi kha mulambo nazo khou bambela ni khou bambela so areka zwo ḓi nyaga uri ri thome amba nga writing process yanu ne uri ni muthu na ni ṅwala ni nyimbo dzanu because I've had a lot of ndo no pfa nyimbo dzanu nnzhi nga maanḓa and arali khou amba ngoho ni nga si ri nona na dzipfhongo fhethu. For example arali prefix a bvisa luimbo namusi ni nga si na ri hai man hezwi na zwi pfa zwi khou amba nga metro somewhere kana a bvisa luimbo namusi ni nga si ri ndo no pfa Mizo tshi khou ita like something like this ṅwana difference nyaga uri ambe nga ṅwale kwanu because na nyimbo nnzhi dzo no nga vho Baba, one of my favorite tracks. I think those are direction. I think those are one of my favorite tracks from Metro Cmg. You go check out like creativity on that. So writing process on do you write before I can those kind of beat na kumwala kana to know zingwando za kana check out beat na check okay ndinga follow again. Ndi kodo gwada ndo bala pa beat. Okay. Yeah, nda pa beat. Skobo ko dadza idea njinji. Until ndi chinanga ntiyo ndavanga yeah so I think nga babila take ya baba I don't know mafungo manji like I don't know like ndi ndiro ko check I don't know mafungo na nduri mafungo ne a yelana like nṋe ndi tshi ṅwala muzika kanzhi ndi vha ndi khou ṅwala nga zwithu zwine zwa vha zwi khou itea kha round kha ini ya thi to ṅwalela ndi tshi yesa kule arali na muzika nda ṅwala zwithu zwo no nga zwiṅwe vho sa yelanani hu zwithu zwo no khou itea hanefha nyana tsini kha vhathu vhanga vho zwi kama zwa na love song yavho na Romeo ndi tshifhinga li roṱhe vha vho funwa ne no zwino ndi tshi ita dzi love song ndi hone une zwa vha different because ndi tshi ita dzi love song ati
ndibandisa kuvia ndafuniwa kana ufunana kana hai ozo kuti mwali wawo ori ndiakona dhiveya kabozini yonga ndandikofuniwa maybe ndiko base rakazitu zvine zvaiteya maybe tazora rekodhika musova mufuno nebani titi zvamafuno so like okay sharp ne ndinaka mafungo ari top ne but nyangori yambe ngamanda nga critique about beef wono before ngatu vanhu vone basi wono before to band right but then not wono ba beef vone vatu vapindu right wono ba beef about bone and I'm sure one and no ba wono before like that abash go boy how about spinning mama no Uko piswa nji, uni tambi kono puma. It's time. I think you're puma. Oh, win. Allah. I know it's a bit, mama. Joten. You're puma. Okay, yeah, man. I don't know. Okay. Welcome back to the Steven. Ndakadamba kama funga beef ne olobone wono beef nga watu bangi bane wone abantu bapindula like abantu bamukwama nomukwama kantu and there's a beef I'm sure not the beef was go pesa ra tiko pindule ndikwamboro una muntu anochizi wizi no ba beef una beef is a million ndo ngako ba beef right but when abantu beef nyo chikazo bachi beef muntu wabo to check amini lo rune mumwe achi ba beef wasiko for how yeah not worth my time chimwe chipinga ndi check its number. Okay, zamoto. Ndikazibhivana namuntu ane awana 3 views, 5 views, 100 views, maybe nga 5 days. Ndipfa zvikongokodzera nyana murawe. After 5 years ave 102. Ndichango mwazviona zvone. Ndinyango ndinazvo vatu vazviyambe ngazvo. Ndinyango zvino vatu vambe ngazvo. Not uri ndidise muntu ene akona kutomuwana dziviews ngorodiswa mazai yanga muntu unova ana dziviews dzawe nemunhu sangana nadzanga vakakupusha vokuita so ndikocheka muntu nanga ruti chiti to vambo ndoro niprovoka zvakuti kuda kuti vambo ndoro niprovoka ndinyangoforina ruduna ndinyangofor like are you really ruti chiti venda na but then havana mafungo manje opfi ela beef yavana ruti chiti ne yoto okrosito kana ambiwo atibana tunavungo bukane ya mfana oda unformally when with a track okay wamba zona ngazvezvo sangana singana 1 arabu vachindisa vasongombavalera so but then vatomanga vanga vakumbavalera musi ichitoma vanga vakumbavalera nyana musi zvitomisa zvezvo ti ndive ndikomupfa uri kupfura ndavalera gai una manda na wadeserva na but now ndichizviyamba I think ka page 4 ndamanda aitova personal right uko fiwa manda mutu na manda na but then uchova vana my friend like ungati zvinonova personal is it personal now ikotoma uva no ndinotovora ari ndikodhisa muntu ndiva ndikumudhisa zvaukusewa naye asi joke ndiva ndikumudhisa uvakokuwa chisena okay hatibhiuzori kaye ipersonal ne ndichidhisa ndiva ndikudhisa muntu ndikumudhisa so yavona nantu na Adolf etotumisa nzo atumira Coolfell yavona Coolfell zototumisa handi zokubira check it up these tracks Coolfell I think andini chila chipinga tinda ndikuoncha marel talk ndakolevera mwana mumwe ndakudhiya mwana mumwana uri oduma wavenrev nawaduma kare nawaduma kare kodokuzovinowa zvezvo mwana mumwe uya wadhuma kana odhumawo ndakosikotodeya mwana mumwe chila chipinga so ndichisvika ka real talk 5 ndienda ampindurawo nemara ndandoita mini nandoita nakumwe kuinterview kwauniven ndototi wangakhola so I think ndienda ndamulevera hone aita mini areply like mbili yavo yavava ndiye atoma mwara hone and I think ndine mutototoma comes to reply
player like za serious auto focus akabona uri hapa ndikufocus ka Metro Cmg ngamndozesa bazimba so ndikoti uya bva zvinodoreva and then game over ichibva chachipinga yoto like hey so you picked yeah but I think game over ndo nene yatotofana so yeah ndio ndisienda itechereza zvo because kanje titechereza this okay sineza kudisa ndio nienda ipongorera automa ndiko reply hey dzoviyesa mungana mwachitangana nane achiva agoteya phone unyana ati nani chidigoria metro alidisiwe ngamuntuzevalikuvadisa alidisiwe so uchibvaila daideuzipazoyadzi kuti muvuya dauza girlfriend yanga zgelida asavoniwe achidzirako akombudzi uri hey ndo dzoviyesa namusi dzoviyesa itiavini yeah, but ndilo nilibifile ausina matamba mini ndikotoinosenza likotomkorera and then I think nothing replied, right? Nothing replied. I think we Metro actually. I remember I got a guy, and then you replied. The apo ya tomo jenera na Adolf. Asa to Jena. Which is the game of voting over no Jen. Which is the game of over no Jen. Marianne, don't know before much to everybody. Because Dutchman goes to Disa. But then, you Adolf and I think that Tomangaini, kind of Otomo. I think nenda ndachimudiyanga zvilaini zvezvisa zvezve I think nomudiyaka songomona hakula kulaini kuweke navaweke ndovona Adolf napahamba vachigorwa keys what yeah so nanomudiyane palanomudiyane ne ndinganiza zvivo so yeah ene tidivi mara una he richiuya ratodhisana zvavudi tidzizo ndikamuna ndeinyi yawe kana muna ndinyaangonidhisa muna ndinyomona kavala vamwe anatoromba zvavudi mara una track yehamba something kotsi ya metro what yeah ndinaitomova personal affairs yeah cause ndouza diehard ngore obodora na diehard ndikupfadama nako ndisa vabebi so abena anende totiyo return abebi anenga vabebi futhi phyll alithala reply uri ya linyaka zvona okay andiye atomayo iye I think ndikasitare inyamba zazvantu ndikadofuli sitare onipa line alipazava kotsi nzakaki apana akusimbezo ndine sitare inyini wakotsi yavamwe ngori nendasaticheresesi but anyway personal serious like I personal nakangana chingarwana zo serious tidizorwana mara yai personal arana vya namba nga baby wanga personal automatical I do mofaro tikidi janenga baby fana ngazivuye nako chidipa pavela nyaka zozigongati but then no kagaru tikindondera chipindura na meya pene or if I want to go to this apana tabo nara ndikodiya this stobva kuri ndinoba ndisongotodhivudza uri ndigoya dzila line dzokota ndikodiya ara ndapa ngoda SABC chikoto ndiba ndisongotodhivudza uri apa ndikoya ngodiya nyina hayi umpona yeah mara obviously ara una muthu ane avori ukompa challenge obviously oyo ndiba ndikozidwa uri ndinotiya mudisa mara zvori mini ndiva ndikutodiya just out of curiosity ne Adolf arikurifelo ndipyo disinari ndatingafunara yovayo yes but padla ngori kurifelo rukovuya this year ukonivera nayo this game over part 2 anendizinyanga dzinji ya dzidipa zova ngondovusana ngachipinga stana kadziva na rootkit ndero ukotangana mini this is ako ndakuzokuti zvinhu zvakuita ndizoriwo ako unofedzisa EP and then anya becomes EP tomba kushaba kuti EP ela yamchimba ela EP auna mndu oiticheresawo ela EP yari ramongo hausina mndu unokwama ngayo
Hata naleta video la pasaka ini na kwa namba ngaini na timamba ana mndu ambonga yela ramba bongo ela IPM chimba house na hype yayo ngandane ela track bachibolitela video lapho lone lela so kama so this year nga January una possibility to be a game over part 2 ya qualified right ate ibidza zimwe zwithu why should game over ara game over ido ba blind now comes in extra time should game over ya extra time so extra time you ndini neti ndawu yawo yeah komba extra time comes with extra time ya wewe nganyi then udona penalty ara chotroma na biza chitori game over the game over itiyo bayopera zambori yo balo fedza emena ndaitoma ndefedza only go over tanazi ndili kwando and then yeah they go like kakulfelo na Adolf ne lazo ya Adolf yo besa mopesenda kulfelo I think ya idona mapungo chinga ngorango agwa kaba baby ngo nataka kusema if I remember correctly but Adolf wana no ya personal but then yango kusane for ndivyo bifina for ofuna yona yo yesanga manda panda like I continue nazina ikusuka isuka na manda kani hivi na for yoni dipela na manda yo diva mara kanoni challenge out uri chimwala pa kuti ita serious hey mara yeila yo thoma ya kulfelo yo challenge mara still na Adolf ya go din challenge tori ati Adolf ndasa zitechere singwana ndasa nyagi that just does uri ntsema ngaba baby so and ati aranda techeresa ndo ndikusema aba baby jambora nane ndikote yo semesa ngaba baby ndiko and ndasanyagi uri ndito vandi koto pamba beef yote ndiko ama matamba baby so yeah so ndiyo nene ndo na yo Adolf ndivona ngari yo ba blind ngantani yo ba chipinga chirafu and like not just bona ara Adolf oncha like na the same day reply to zile la some day reply on chimba kwamba like varme ara obviously isa go disane nachizibona uri ya Facebook yotanganana ara ndichipisa ngone yazibona na Facebook yotanganana mumwe komlilele saundira yako ba beneficiary yako to supply whatever it is namsuko namzibado wako buka anadwana wako buka nena waya go manzo tangana mini kuzuma mtu yatakana ange ngozubra takana nge kulikula I think 2021 takana ange pas panda achiramba aninge asichina panda kiramba ngange ro kwa aninge asoni takanya nangani nge tuni bukakati ula chipufuma wako ulisema azuno nenda nezvenda ndichizita ndizori ara robukiwa enogoda performance bifi nenda performance nyimbo ngenendi abantu chini bukanya bafazori abantu badolwana so ela ya kulfelo and your benefit and benefits so the ngor kulfelo they because I'm traumatizer tomusokolo dazimbanje asupara noko visa track yan noko visa sia track mara yondi ai alishia na track na alishia na track na alishia mini uri munandu wazo ayondi ai alishia track your boy phyll and then zitaka racha ko takala mini because I think na go to first line and like I said talk ngwana go first line and then adan ka ba yibone onana oza mo ni first line ko go pira nyana ne bala tano la line what you think because Tony ka get busy all those kind of stuff what you think 50 cent yeah why you think the 50 cent kepe levu Nicholas Ezo 50 cent I think uko no check was ezo na like I think maybe uko check was mara mwana mwati udoti nangelo uri kwenye kwambari sana so arali mara una inspiration iti ine ndoto bandi chambara so ubva butukuni waona ndoto bandi chambara makepisi ngasi one picture yanga ndiso unless ndichikolo
vana wanda like busy kana something yeah mara nokori mini nga mbudziso ya nyango karachori azamonipindura but unotonga atodona kune nipapo line mara eni zangu ningompa line ningonyaga achipindura inambe isuka ikanani ngosokopfesora zvatakadza kudita uchi atila yaracha futi takadza ngori aitova zvori usemwa mwanani mwana ozviambare achamatamba ndingamupa beef not matamba avo alichiwe tamba nerap matamba nerap so kwambavo zvichivosemwa vomianyinyi that's why ndodzepa varime ndodzepa the real talk ngori ndanotoma kusema mini vabhebhe vavatu kojenera na unozviona so ndadzidzepa ndadziwisa sadzipage dzochikapara so dzipage ndi the real talk mara just uri dzisaseme vabhebhe vavonyini mara agonipindura ngozvifa mara akosemana naye kaka ndimi agosamunipindura kaka butika yetoilet asimatamba yeah marofeshamatamba ngampa beef so rachakio mfana wanga utiozdivo rifili ono yosuka zoni ndikale yosuka ndobaka eno unyagoisagaya okay ndakunyago zvigaina nanyagokusanga mandangano apulakela interview naitana okeras ne namba mafungori album yakota if yada itoyo mafestival zoni is gonna be the last nichambo nakwambonza ngocha music kana ngotwangore like ndodiro wawo last like album ya last that because apana ndira zi EP na mina zote hey ati mara ngavone mone ndando wodakarera kuita ele okay unachabo bachini mara ndivendisa mara obviously ngori music ndio udala nikadeva ndikuita zvimwe zvinhu zva music yeah ngangene ndiyo and then unamwe mtu wavo kusanga ka Facebook ari if uchonyago fishera Metro usedza mini wazori mtu uyimbisani kana usikulori okay sharp let's do music andiasedza vele ndingasikusikole mana mtu nomumufori ukokuwaudzira kubhimba uva ukunyagea mtu ane uri ukopusha ukovonara namzimi majita komurekomenda Metro unantwana ke nane ndichitecheresavo ndidhipfawo ikopusha handirene uri okay ndinamzarajena studio fene dzanga dzingasimangaro ri why noimba namu so prometico kadhiva manager wanu over manager wanu right or akomana kutosumisana like agotoshuma sa Grootman nepo unakotusatusaone and then havana pro hustler right that time yove yawe kana yove itova group sa CMG sa Color Dempa pro hustler ndi yawe obviously rinarara nifala nangoma so push movement and then ndiyaza ndi yami that one because now it's like over that movement that's keep and I mean azot rivari kotodzitakadza muchimwe chifungani niyapani wotonyanga kutakadza mbiru naita likipa imwe feni yalitakalera ndingaliwana ngavugaigai namutero ndingasiwane ndina zvikipa zvambiya dzaone zipfeke ndolindela uri nyinyi adazvireke achichinyaga wamufonera ndaita mini ndamunguzira okay namupa soso ndinitela choni ndandirumela choni simple notoraro asibhindo so the page zvinodzabaoneka zvinone tinoramba ndoreplace like dzikoreplace like ndotova tochitinana dzikotswanga mode dzemutina real talk but dzoreplace ndozokotova the page maona real talk dzopera dzisadodzavuya so chamba nga page zvote dzikotoguma ganzi dzikotosvika ninge dzoguma one anepo atingovea gemo zvavudivudi ndachipfongaredza real talk ndikazvisvikisa 10 handichisvikisa ndafura not uri ndakonyanga kuti dzikwira because ndakonyanga kuita zvine hazvitotoitwa ngavanhu
avo ndo dzi fucked up ana fala nga dating yo skolo se yo sema yeah mara ndakunya ngori dzi swika nepo nene ndakopfura ndaguma hona so kama na page dziko zikane po ndaguma hona auna fi game lo guma guy na mina zote so ali ko amba nga bifu futhi ne no mzaza boromio ko easy SA ko fela ko kopa bona nga bato imba zwile wo easy SA kasikana ntumu fa thingi ntona yana ngasifela asintwana ndefrot money yana ngasifela inela like so but for example no paromio line mara still na limbo nayo no pa mtono nga prefix line ani atunipindura mana nimbo naye zvina ukonde vungafano rikamseni niko pa mtu line na musi macho ndiko niko mufichara zviyakonda va konsa kana va personal game in the game zvikazvino kavo vatu venda vadisa autoprova na mutwe ndikwamba naye ava kukombisa vote vasokoto ari shuku zvikamazoba personal deuri kavone vana zviva zvihani mara atitu bona mukondendera ringa sharp black mtono nga prefix zvingi ndi zva digital nange ndi vandu kutusa nga fix okay ziko kufana ngavela kama dzona chidivi ka romeo zva zvihani mara tuno romeo antumpala ninjinji like as it was yeah in la tin to the album I remember yeah yone ndo ivona ri ila line ila yeah yonga I personal nyana aingodo vaya vhuḓi so zikamo zo ngotona imwe is personal lati like oh hey jana guy yeah mara yeah yes great yeah personal yeah too much and then I began to Mizo sometimes in yamunwa sometimes in yamuisha like nachila kufinyana then nazino paka ya zvino no mu doba futhi ni kwamba original mini because processor but then la za chelede nti ndingazi mtu adaimba zifasekano those how much denji ngorala our 5 la man or 5k ya mara obomba tidizo ndi awunya ku manager chachila chipinga mara bucks as bucks okay I want to like ndimrao tizlo and I think out of the 3 bucks mara ene muna wodoteledzwa manano I think akonzima collab as ko as okay atobasanya kuitana na collab chilezwi because ati tikoluri easy essay achinyakuita nyimbo na Mizo watoma aya tamsika vo bugs agidima ndikonyaga numbers kwa jina wamba na Mizo unaona so chechila chipinga dimena I think akotoshavo mpindura ari ambana na manager wanga ndichamba nola muna R5 zvino ndichizvisa ka track anyenda ari 10 zvikona mecha na 5 zvidipenya and actually 5 ngachipinga ngopfora ine nari ai muna 5 ni kwa kudile 5 nano ngomurora emuna nesa vatu vane vavori vari kutokokoruja ari kugaudija ari domfone okay emuna nesa vatu vane vavori kutokokoruja vari kutopanda ndikwine 5 ndikwine ndiitwe mugegura kwaende zvaya zvimwe ndinje 5 namuna nyimbo yaonenza dhizori ichibva ikodhoni ndishumela uita mini ngati sobe ndudzakwasa nekuke yeah kana yava flop sanku unkumbule yeah vanotenda zoikumbule flop ne nazo I think it better ndikuimba ndo ona jina mungu ni kore kango follow because nando plana ndote okay I think pro then ask for an idea or something because I think what you amara yone namzara ngori ndi flop weyo it has numbers out there
Yeah, number. I think but when you're going to flop comes watch according to Metro Cmg na Mizo. Kongwana. Or yeah, like yeah, or bachingaita because watch kwa Metro nangori banji vena ndiko vona va gore basongora velelo ri ingaba track ya nonga gospel yeah bako ravelelo dari kutia baso bapo basa 32 bases zile zote chinja niti korwana kuchinja so and then after na nati Jesus flow ndi track yawo amsichi ichi performer what wa bless nendo ambanga ntu vet nendo ambanga hama kale ndofuna yeah mixing ndofuna fanga wo angode mazo ndo amba nanda sinya kuincha ngampana mixing amanda verse ya Mizo yoda ina reverb so ntuchoto izama project chadzipungudza mara still ngori ya ombudza ndomuudza nale muna before nishaka katende ne ndo yaka prometic hey mastering with that track mixing ambudza le ama zobasa kuti verse ya ndichideta na reverb and then we had to selingo zvezve sharp yeah but when mixing ndo I think we let her down but I on the eye atona nyango mbrini ne tono hango okay ndono hango wango yini ukona nene azeta yati ndomudi kakisa ichikwamba nga unkumbule but then katona dzimwe nyimbo futi between you and Mizo phyll nani kwa msini amba maba nani kwa msini ya communicate atuzanda tuamba na Mizo phyll until zvinonyana hapo udalisa vapema kutoda mina ha kado njerva vo divina hey abatu ergoshuta abatu auna thai yeah mara abava abava ene sharp arambe lodge this sound hey abatu send it now kombra parero technology says shot me understand sharp Rotman sharp I think we see that people what khakis are go shoot wearing so people question abaji apa batu no so abava I've got my own pocket you see there okay sharp abava what do you say we thank you and we are sorry come to shoot yebo what is this sharp this is so abado bari ganga ngodona mabiti wira bari ganga achambura mara kwa mami la komba na Mizo zaudu zida ka Mizo bakotonya ngobva ka camera na yes abatu no deviation abatu no deviation abatu do kombelero to bana even to bana shut up shut up please to bana okay abatu you have been defeated before but get our envelope in one magazine and then don't talk to who you want to talk. This is just urine, do you understand? And it's corrosive. Look. Yeah, ndizo amashawa namkara. Samashawa. Ndizo Metro. Ndizo Metro. So, ndidone wakana ndidone kirio. Go sema ndiruria. Abada bandi. Ani mshaje ndingatiti. Ndine. Padi abazazibeti. yeah.
raka Mizo, right? Raka Mizo. Ndiko mbusi wewe ukododo bana project inja bitu ndako ina Mizo ni hamba like. No, I damana ring until it. Umfonela ngafoni ya mfano na visemiti. Okay. So ndizino nyana so I think ovona clip yanga ya kutrenda nyana ndiko vibe na track ya. Well, and chimbo chaje. Wala kulepa kwa trenda but kwa metro basi ko beef mara wanje music. No, nabe ara this is no Mizo ndikale mama na bashu ola damane ndiyene Amzika. Ndiyene wa arpusha rine unjashu. Unjabo mreba mama. Yes. Raji teacher sa Mizo. Asipire. Nozumwara uri Mizo feel ndamri. Mizo feel namzi. Ndo bloma barano nenda vandu kunaona. Ara ndo connect. Yeah. Azvite indiziti. Ara ndo kutamba track dzanga. Ndo kutamba feel. Yeah. Mara. Ndotoda zvezvi ndatomo chava tamba majita. Because ndiasi kutota nyimbo imwe na imwe yavori ndiya Venda ndinakubva ndatamba. Mara ndotoda ndazitamba zvezvi ndikurealize avana vone vane varitambe Intamba kuna wanja. yeah. And it's like covers personally kare nere vori kusukuru turikudiki Muzikana muziki. ngasi vachivaridza sakushonera radara vabvumera ara vakudiva Ndo pa line futhi ukuthi ngena ndilo. zvezvo So ndinga kani ezo ndizo ukuthi lopha umuni kwangori umrepa ne babenga. Siyadilo. Is it true? unevo ati bro tatakarero rovava dzibra dzavo todaravo ngavomureva Atu dauli dance nsokuposa dalesa maniga fake so usesi. yeah so mara music and music aro wodipo na Adolf ana track nenda ndaifuna badi yalo jeremia ela chitiro mara asishile javera I remember nome namba ngakumvumula mboni. hayi losuthi Nasa ifuna kumvumula mboni. lipi mini lelo track na Yakale. chili javera ngachipinga chechila chazidis badala drop engwa track lichita lichirapa fast nya jeremia Aiko mama. Nenda kwa mwalimu Yonela Adolf ndichiko yonekana Nangwe pia Adolf muziki kama na think kwamba sana kuna kitu music. What is music? lone silidyanga nga beat yela zila zononga dzako MT roll yeah literekelo yeah lachi Ai mungu amshodo ikomenda wazidwa lumwa bathu nyimbo dzavana so akati kutamba ka none mbifana to banje ne and then atapsina no imba ndi fees ngamano and fees like no na nemba ne why like ni chimbe like fees nembe sabatna la munna like kutamba ngo many projects ni nazo fees ni kotomani na libanga na mina na mdisa futhi so why no mdisa fizi after I know it. I think I don't line it as being like just last being now nenda zongo disa fizi nako disa crew yeah no disa ane kokula gwada kwacho wana Pitori yeah little over yeah urbango roda vatipanga vari hapo kwambwane ujingfana na jinkona haza kwambwane ndakuhamba crew yote anamba to move was light is no jinkona namba dzaya ngore no the hotspot namba dzaka connection number yake yote yeah fizi no ndi out ine kama out yala ya voduma nero kadida yeah yone out yompha chance nango ntongela zo 5k allowed you to project kuye yeah we are big one we are very push upon is like ana physio to okay so andana mande respect of bane ngora ayengo tonga yako face yeah and ma out isa go check or maniga yo akurmi unji wasa ko daranga so mara fizoba yeah ile shibinga abantanga man yeah atukunya kurambeza I think prepare yanga I think you better yote zino
Metro the god kila jiro nomba ngaye because I think mtu yangu pera tinya kwamba ngola mzana chinzo ngomwambe everyday kaka nyimbo tinya kutajina kazi zanela chifuniwa ada chambiwa kamse uchipi ndeno acho achikura nachikwamba ngore yone dozanga kurusula kamse ndene zanela chikwamba na danda chita minine ne game lo dando start amamde start and event so tangana ne ndachi yamba ngasenele asa exist ndikwetedorimi girlfriend zange zinena ndikupusha nazo tine repost zvithu zvanga zvapersonal tizviisika social media so ndachimeka sure ndiyambe ngazanele zvisale zvichinga negirlfriend yanga so lune amadukana achindisa agobeya design zanele nendimatana ndikutipusha navasidzana vanga vakutakarera unozvibona wazosvika ranle odivhosana zanele zofira nazasichambiwa sasa nipita zokamwana vanakodanepo anodiva kubva muzika nikwamba wamuzidzana anodiva ubva kamuziko re amen apo inazanele ngani ya vachamba vamwe wasumbedzisiwa ya and then zvichitaka mafungo adisi ne na muzika like okay neta disi neta that's track nazaona as this track let's say love song let's say the message let's say nanga track ndayifanga manda iloki I think vatu wedera patikaya ela ya vatu vaedera kama track anga yeah I think the track yamsini ko vachimbidzwa vari metro lamadisi kana ndinyakodera ngamanda refori namatreke chatoimbura zvavhudi ne but nakobudza arunina vona ngaimbura ne ngobudza mukara arunina vona like there's those kind of tracks now I think they're sleeping on them right but then but one divanga man ngabeef nezingotomo divanga dzidisi anongosvika chua no utonga ndirwa disi base ndichisa tumwe track watu vangabe nandava nadzo vatanda na disi base evula zvithu ndozvibona mara ndozvibona unchuwisa vange unchuwisa mara ndosikori azvive zvezvo arali mudzimwe nemune ramakore kuri zvive zvezvo ndizvezvo auna zvine ndabika mara ndatova grateful ngorimi ndina rugwada rune rwavatu ndina rwavatu vane vatodzura vonyaka vakonyangotecheresa Metro Cmg arutuwo rugwada rudzura ruhone since ndapfelera nazvino vaone obviously vatuwa vaviri vararu vamwe vavo kuchena vamwe so ndina rugwada rwanga runondevera those 3 months yeah and then streaming they're under you right kwamba tina namba ndikafasta na mina zote apena na website ape yeah and then website ya muzoko chikalana I think ndivatu mandikosikoromburero ni ma-out ane ati hana ma-out ane anyaga uchibvisiwa ngao vongele ava yeah ndokofara yeah tikoti ndigele mara ne madokana ene yana website yeah ndokofara ndiyo ndumesa so ndosokorovona uri andivone avala vana vorepota avo eladeke zvaudzidzi metro ngori nendasabvisi ngavo achibvisa kayano taninge yeah so mara zvontuze because vori report eladaidenga ndachirecovera ndazvibona ndationa madeka and yakuda dzinombro dzashapa ngenchibona yana ndacho ndichidropa ne yakrasha ngoziko yeah because vantu vachiva that's why ndingorimi ndina rugwada rwanga rune but then I did a website is no longer ingati bana yowisa funa ndide website yanga futhi kana bafona lo rugani nge ushapa nefa nge kazi vaone arase no ra akonya ku prove the number prove ne palo okay yeah rokidi chikuteza number and are sure yeah ndo vona mumwe achikoshera nomboro dzano asongo check uri dzova dzimbiri dzilaninji if you remember nichikobvisa antu asikucheka visionary kambondi mbiri visionary nemungano wavala vatu yamubona na the way na uri akopusha on the way nanne mara ndamubona the way na akopusha unganga kubaka side ila
azidzumbami zvidingana kana na okeras ini ningangeka manda ka okeras anokana ndezvidiwa mara ezvo ndizvimwe nokwambani ndikwamba uri nifevhesa ngamanda ngangeke zamwesa no hatifevhesi mara hela out yambesa varime yambesa line dzanga dzavukuma right nanyamba dzavukuma nyamba dziri dzavukuma ni ambesa dzavukuma ndikwambori ni chaanalyze nakahela varimini hela line yechibhakabhaka ndiri ndikonokwamba minga dzipirates chibhakabhaka chibhakabhaka ndomba ndikamba dzipirates ndiramba chibhakabhaka asimi opedza onisvikisa kazvamuyani ndizvona ndazothakamera mara ndizvezvo hela auti tidhivi zorion studies itonga mumwe mufana wanga unobvibiyo narasta chama problem I think it's back or like I mean maybe ngori tidhivi ngori amba thiyo tidhivi ngori dzirari kuamba every time narasta dzirari kuamba every time namba mupfati hankeri mamuna and niwane vatu vavo vasakoviya vapfa zvori ndikuri mini ende vasvika vangwara dzimwe line ndawana ndisadivi uri nditozikorektisa kafacebook and another thing too nailani zvinovatwa wakamborasta uyatachinimwera zilaini zoda zvitu uyatachinimwera zilaini rastaff laeseda ndichikokadzidisi ngamanda ukomwana kane mvara utachimara andimwarero dzilai echiseno chifana vewo chitombo pavachipidzi yavo yamara una zvitu zvine ndikomwara ndambori ndikomwara madizere una zvitu zvine chadza chizvikwidisa chari hatimuzomedzi zilaini ndiavo ndikodhiya wakonodhava akuambana neconversation ava akuamba ngamuto akuamba zvisadhiva so ndakonojezvula zvitu ndazvisaka line ezakovana zvezinakuona avatovambona hela neopwanga ine neopwanga ine vatu vacho vazoyambora tacho ngachikomwara ngatirakavanza so right now una angava atoclaima credit angava na credit yabaya kazvichiko wadhamba zvitola munna nanezviyanseisi nazvadzingurube nazvadzingurube solution tirikwamba kangurube lanisa ngurube yasolution tirikwamba tindi ngurube yasolution kumbulanga solution ikojeraka tirikwamba kangurube yasamefrene alisi yasini solution ngelishia tirikwamba venamba kwamba zvevanga uchifunga wakofana dzingurube mara ndi ndikopaini nchambe andazozvidivi zvadzisolution kotohamba zvadzingurube yavo rasi man. So this year I'm sure we'll double stream you, right? Music. So what are we looking for this year, man? Last year nando aim or ninga dropa project stuff for marathon barrier auction day last year. Can I last year? And auction day rank. Can I go on it? Ne ringa. Oh no ringa. The auction. What are you going to 10 rand? The auction 100. Why is a winning? Huh? Why is a win? No more we we are auction 2. Yeah, we are not auction. Not rank. As bad as that. Man, they are ringa bus gear. Muzona. I will. You push a blind. You push auction blind. Actually no. Don't want to banji wako isa sarati. Mara ndi hasile ma. Mara wako sasa zinaona shade ti.
bad apo usona utasona wabara onyana watu wako visa mutini chiti randa ononga nenda visa ndrete mumwa visa 15 aona mtu visa 10 rand ngona mumwa visa 15 mumwa visa 20 mumwa isitangane ko banji niko udlani kuisapenda na muzika so awu ntsa sabatsa kwamba zino kwamba zone but no yangane zikofeso if zino shumela mathomoni azoshuba ari dobe futhi andikomlo ita last year mara ndazivona timing ya last year yes like and yagovanda man abeno nempo asene nempo baba ni baba yagovanda kusheni ni baba auction ina volume la track yantu mrova chonkwasha mabadero auction nando kwata datoma ila yago around like it's bang after bang yeah the auction man the auction ila ya mrova chonkwasha ina volume because umba toma ifaka nto the volume I think like ina vumani as a jelly part 1 ina vumani na jelly part ntonga yale na jelly yo me like yo kwata yes auction mixtape for oma like yo ndo kwata unga okay aritoita auction iko yo this year ndepusha ndepusha liwanje zinowana ndepusha auction ndepusha last time robizro nazimbia zawo ni push auction none diviseno re auction idena auction ayide zawudu interview ningayiposa next week ngwana yeah yanga chichipinga koma ngo Friday next Friday just pinga ni wana is cha is yana ina that day mafungo nopera opera zvitu ni wana rononcha auction yaone ngozona ngostora ali peto unji what up man so uko fuko ba this year tino ndasena nyobusana this year ndiyango itaura ndibisena uri namzara nokuita ndo toto na Adolf wokuita Adolf wokuita Mizo tsanga waniye Rosa Mizo dzuro Rosa tika interview ro kubisa into ila album abita album yokro Adolf number zvikise 40 msali Mizo nazona Rosa waniye sala chisa 40 achisa 40 number bakash sharp unozona nonchini chileli nchini chileli chamasha tindi beefy azinongone inali dio vewe chingosvina nerubusa zvitu zvinena vani kuzvidiyo asi vakonya kuzvidipe kunya kudipe utiyamba ne atini no beef tini ndi beef ndandotohwerwa and then just likopedza ne last question likopedza neona game mafungo ngatata Facebook kana uzanga zozona kodiba la bana pale ngo ndana mafungo abatu nani kwa ngoma mwanchamba la buso omuntu mvuko bona apeza nani ndi adubudzi apeza kwamba chileli noto ziyamba apa video magona chikombera gerwa cutting ngange like that's why batu bachibombidza muprofit apa kwamba class cutting ngange namba ka scam zinoko muza decent tena nazo nekezo za scam zoba nazo like findi chamba zvitu namba chamba chimbodite like within a month mara ezvo zva distance na mini assistant so far ndiri kwa market assistant unless akoro nzumbe but so far assistant ako nzumbe zolo none zvipiri mara mafungo nda unadla zvezwa poster screenshot cha mashireni so alikobeza ne pa mashireni nasko shosho bo shalo PD la chikwamba na mumwa ngabo fanbase ne bazigore anzo goroi chimwe cha ngomba chila chava la kana mama twin cha matwin abana mara zinaza wenzore utonga wana mafunga na bonde ndia mashiro asitwa manje wana mafunga mashireni but ayo ndi ayo ngona mkala azo bonzo ngombuzawo udofi ni mbuza mafungo nane yambo azizo tempi mafungo abantu arabva kazo za abantu ara usistant zvambori atidivi ndowana kuti chibopfile Metro Cmg muprofit because zvinodiva zote ne ndzimuvona zote semite god zana zvimwe anything to mbia zaone mbia zaone nenditodzifuna azidiva anifatela deiwanamkala nandifobura mangenge ilana kuzviyamba chiritambe one must go zvakare maropola kuyanga manje muso akotambiwa yazo mi one must go revisa nyinanyi kanyinanyi kule phyll Adolf for example vafana ne nendiona zvifana asati izese uziona avo kana ndiyavafuna vote abe
ndiyavafuna voke. And are we gonna get a track na mtu nonga satina kana ngorambula? Yeah, mara ndisokora pfunga ri tidivi rari kuzama ita na easy, ne? Ma tidivi mara ande ne ati ndiyakona wela hote. Adapter nga ngeke then. Mara ra kuzizama na easy. Ari toborisa ari tujena studio. Mara ara ndichingakono jena na easy. Tiwono ndingabara. Ndino promoter evono dzawe anomuzama mama. Dzopera zote. Anomuzamesa. Promoter business. And they're talking about collab, ne? Ndo tusenda zvumbula. Ndo vandamba na Android beat. Ambudori you guys were working on something. Tizo akoto ambana kwa mnako shuma na mfunga. Rapo span ngobona unai track yo fi otobo wapa kela EP na wori ni disappointed. But then ngade oba mafunga joint la munna ndisakaki. Yeah, mara tizo uno sikisaka nina. Mafunga joint project. Yeah, raro zi prepare mara. Hey, ndizo zwithu zwine atito zi prefer. Okay. Man that's cut it out. Nefasa ko tenderezo Doesn't make sense. Ningongo nyaga like the kind is out there is of beyond. Yeah. Okay. Mara is possible. No wonder ko feels possible. It's possible. Ndia nyago uspan and muthu nonga varinyi Adolf. Vhathu vone va shuma fast tonga achema tu. Yeah. I think now one day ndingaita track za 6 ngado. Yeah, I know fast. Kacha machero nda dia 6 the project. Yeah. So yeah. But I think go for it, man. Like Ranuzama, you want to tangana me. I think this is right, I mean, because raro span ati ndichikoteo dava kwamburi okotoma spana dzimwe dzi project udombudza ngamra so and nani ndiamdiva na ine uri interview ite ndiyazidiwero zokombisa and andishure ndingava nosvika umwe na vane ngomupfara ngambiri uri hayi phali twalisafuni mara ndiyazidiva uri ndingava nofilozvibona ngovona nikodaa zvuri ndigai metro anana transi and Adolf for guru. Good for him. And this time not pass more. This time not pass more. The win kai. Hey, so niyawana ningori ara nikombudza ne ndiite chitunga chipinga chano. Hey, zvakonda nyana. Zvinyaga zvezvo. Ndiyato vana mood uri. Kabe patient ya. Kana rakuconnecta checho chipinga raritangana zvambo raritangana rasatangana radhova ratangana umwe uda neubanga ndiubanda ndatangana now yadzigikini recorder and we are I'm feeling mara ramba nga bread mara ushapu number is possible to take us but number not untrue because of the cut it out cut it I think you're going to come back to 2 men and 2 yamba batikela interview browse so dorme zo ma 2 men kushimana kana matuma kutomisani ngwana anono ziyamba ngwana sasiti nali for programming again and this time for real we are out I thought about part 2 wasn't it? Next year part 2